sedang biang ka Al Nassr banbu pressure ya ka Al Hilal haka Saudi Pro League bat ye biteng ka Arsenal banlit haka Premier League bat imat menta kasi kade gasngi na ka banta ki nongkershan jong Cristiano Ronaldo na marka Manchester United kelala banjob Arsenal goal persya iya ke Manchester City ke Real Madrid kelala banjob Arsenal goal persya iya ke Levante bat kumjuru ke Al Nassr hadin ki jing syarem ki balai sin kaddu kadwai kelala banjob haka jingil ka Saudi Pro League persya iya ke Al Shabab leng badalai lawi goal haka nega jingil ka ukoman ulala bantep iya ke goal ke ba itena leng ba ke bicycle ki kumta daga nega jing job ke Al Nassr kelanang bu pressure susu iya ke Al Hilal bat ke Al Hilal kadang laban tampoin hadu sopoin iya ke Al Nassr bat lada kadang laban job saka jing lekai ke bedang sa kan sayo man tampoin hanyau poin iya ke Al Nassr kat bah habangi phai pat hagi jingil kai Premier League drop point ke Liverpool hadin makalai khai way goal iya ke Burnley bat nang ye biteng ke Arsenal hakami ikin point da ka bakala laban tam hadu nyo point hadin baka jingi kun persya ajong kai ke Nottingham Forest kalakut haka jingi khai bat kurnam job ke Chelsea persya ke Brentford leng bada Arsenal goal ibeli ban tep da ujo Pedro kawai ukul Palmer leng ba ke penalti bat one pai biang Jamal Musiala haka jingi lekai leng ba ke assist hadin ka jing injury ke jungu bat da ka jing la jong Olise ban kharwit si gol bat hat-trick assist kurnam job ke Bayern Munich leng ba sanway goal persya iya ke Leipzig ka ba pelong ye ke Bayern bandang la susu ban bat hakli du kami ikin point bat la ban lik pan yeso udro syaka klub PSG kat ba habangi phai pat syaka Serie A nang bu pressure susu ke Napoli iya ke Inter Milan hadin makalala ban job Wayland goal iya ke Sassuolo Andre wala kataru ke Inter Milan hadin makalala ban job Wayland goal iya ke Udinese kabali ban tep daw Lautaro Martinez kadang yai bat haka kerdan ke Bangkok haka mi ikin point jong ke Serie A bat wan ke Nigeria haka kerdan ke balai hadin makalala ban pelim iya ke Egypt leng ba Saul Arkul haka penalti shootout haka Africa Cup of Nation kabaya ke final ansai kunno hapdeng ke Senegal persya iya ke Morocco menta kemit haka por kat arsiteng